Angiphinde ngikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa sesiphinde sabuya futhi neepisode la sisho khona ukuthi akubanga lula sisuke sibuka khona impilo yomuntu odlule ezintweni ezithize engicabanga ukuthi i-journey yakhe during that time akubanga lula so namhlanje impilo yakhe isishintshile usekhuluma enye language usewumuntu oshintshile from being a para to a pastor ngicabanga ukuthi it's a great journey namhlanje sinayeke futhi omunye umfowethu akaZuma ngicabanga ukuthi nizokuthokozela ukuzwa udaba lakhe ake sithole indawo yokuhlala phansi ngoba sesiqedile ngumfowethu unkanyiso kumfowethu akaZuma manje asichazele naye ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe from zero to hero ngoba ngicabanga ukuthi umuntu osuka emadrugsini aphinde kumfundisi that's a great journey lo muntu loyo ulwile ukulwa okukhulu kakhulu asithole indawo yokuhlala kube mnandi kube nje ayasimuzwe esithatha esibeka udaba lakhe angiphinde ngikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya njengoba sengishilo ukuthi sinobhuti oyi ex addict yama drugs engicabanga ukuthi ngizomdedela asibingelele azisho ukuthi uba ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngibingelele nje wonke umuntu mhlawumbe obukayo istory sami nje usurprise ngwakaZuma isibongo ngikholele endaweni yaseClermont egameni kaJesu surprise ukhulele mina mengathi ngithi lento yama drugs ngithi ngi-drug expara noma ex-addict yabo so mina ngasho ngithi futhi ama ex-criminal ngoba lento yaqala nje kusamncane yabo sakhula sibuka lezi zinto lezi yizo mina nje yabo abafisa ehlala nabo abayebashoke bathi bafika emfundo emazingeni aphezulu mina usathana mhlawumbe wayirobha impilo yami mina ngisamncane ngoba bese ubona emasanda ama-movie bekuthiwa wena uzoba yini mina bengivele ngifisa ukuba isigebengu manga akunoma kudlalwa mina ngihalela ukuba i-bad guy kunoma starring mesishaya igebengu ngiphatheke kabuhlungu kwakuyileyo mpilo mina ngangifisa ukuyiphila kunoma kudlalwa mina ngangihlezi kuyilebo lenhlobo lezothatha noma isibhamu sokhulu sasingenawo kwama-toys ngalezo yikhathi sikhula nje kunjalo mina ukuthi ngithanda yizo nasesikoleni ngileyo nhlobo nje mina ethanda ukutebhisa ishirt engalifaki ngaphakathi izinto nje ngithanda nje impilo yobugebengu ingithumbile kakhulu and unfortunately ngangi-bright nasesikoleni ngangihlakaniphile nasesikoleni so ngikuthanda futhi nokuperforma ngikuthanda noku-acta lokho ukuthi bekade ngibabukile opapa action nolentuzeni nasesikoleni ngifike ngiphile leyo mpilo yenze leyo mpilo so kwagcina kuyinto ngazi sinakhona nasesikoleni ngidumile mase lisibhayibheli ukujwalana nakwabi konakalisa ukuyiphatha okuhle yabo so kwakhona igenge endala egcine siyithanda lifestyle yami ngoba nasekhaya eClermont ke ilokishi elikhulela ubugebengu yabo kwakugcwele igebengu ngalezi ikhathi ababhuti ababedala ababetshontshe imoto endleleni so mina coming from a background ekhaya sasingamile kahle sasingekho right nama-toys into ayingayitholi so kwakungekho right so leyampilo ngayibuka ngiyithanda ngayibuka ngiyihalela thebe ngibuka ngiyihalela ngiphila kanje ngajwayelana nabo-ke labo bhuti abadala uyabo kukhona lokho kuthiwa iy'ngane kuthiwa umfana ukhule ulayithile kunaleli limi laselokushini kuthiwa hayi ulayithile le ntwana kasibani ilayithile le ntwana so nami ngakhula kanjalo-ke ngilayithile-ke ngithunywa kalula ngithunywa ogwayi ngithunywa amalontuzeni ngithunywa ingidi ngibagrayindela ngilontuzeni nami kuyinto nje engiyilonduzelayo phela ngiphila nobhuti abadala yabo angisahambi ngashesha nje eli nje ngashesha ngayishiya nje legenge ngangami ngayiphilela nobhuti abadala so kwayileyo mpilo engiyilontuzayo uvindo phela ekhaya-ke ekhaya abanye babekholwa mina ngangayithandi indaba yokukholwa ngoba ngangiyibona into yokukholwa ukuthi yinto yabantu abahluphekayo ngoba nasekhaya sasingamile kahle egameni kaJesu so mina ngiyibuka le mpilo ukuthi bayayiphatha imali obhuti abadala futhi nabo bangiphi imali so nami kwayilo ngiyilandela ukuthi ngingayenza kanjani ukuze ngigcine sengifana nabo ngoba ngangena nethalente ngangidansa babebuye bahambe nabo babehambe omiss sikhule eClermont-ke kudanswa-ke behamba omiss
uMiss nami ngihamba uMiss sidansa ngibuye ngibhanke esikoleni ngihamba uMiss la manje uMiss ugcina phela sisintroduce-ka ke kulezi zinto lezi angithi yabo emakubuya kuMiss kwesikhathi kufika kube nemali yabo kufika ngibe namateko lapha efika ngiqoke kahle lapha bekuzothi mesidlula lapha babuye bangitshengisa ukuthi wena awunayo into ukuthi ngizongaqala lapho kancane ngashaya ipacks ukuthola izinto zabantu kolayini amateki mewashiwa ama all star phela abantu ekhaba afford angithi yabo so ngaqala kanjalo ngintshontsha kancane nasekhaya imali emibekiwe ngintshontshe yabo kwahamba kwagcina sekungena emizini babuye bebheme angithi yabo mina ke sekuyimina manje ukubuya nalezi zinto lezi ngibuye ngi-introduce kule genge engangami yabo lento sibuye sibheme nokhulula angithi phela sibuye na ku TV ukuthi khona lo mzini mina kwaqala angifikanga ngibesananga ngaba yiphara ngingasho nje mina ngithi ngaqala ngaba yiferanja yabo ngoba phela nasekhaya isho ukuthi ekhaya phela aqala ngena amacala baqala abantu bakulentuzeni sengigwaza sengiphatha nembese sengibanjwa nembese ezikoleni sengifuna nokugwaza izingane sengifuna nokulentuzeni ekhaya mebe ngidiscipline mina ngavena ngafisa ngakhetha le decision yokuthi ngiyibuse mina ekhaya manje bavimba mina ngoba phela mina ngiyayiphatha imali ekhaya abangenzeli so ngalalela ubhuti abadala ke ngaphila nabo ngagcina sengiyinto emekuthi phela uhamba nabantu abadala ngisibona babuya late mina manje ngigcina ekhaya kunesikhathi esibekiwe kunomthetho ekhaya so mekwashaya 6-7 mina ngike ekhaya ngiyazi sengizoshawa manje mina sengiyabona ukuthi ngeke njalo ngibatshela ukuthi mina ngizoshawa ekhaya ngigcina ngidotsha ekhaya ngingabuyi bagcina sekubona phela bese kuphela izinsuku sengisaba nokuthi ekhaya kuzolunduze nangisayina nasesikoleni baqala ngahamba bagcina sengisesekwini ngiyahamba street kid ngihlala eThekwini lentuzeni ngothando labazali ngolunduzeni bangilanda khona emgwaqweni bangilanda bangibuyisa mhlawumbe mina mengithi ngikhula ngishintsha ama-primary mhlawumbe awu-5 mengishintsha ama-primary ngishintsha konke nendawo ngoba bengifika bengi-bright i-reports belifike libe lihle libe mhlawumbe libe no-4 lonke kodwa kuzobe egcineni lizoba no-return omkhulu so no-return omkhulu ngoba ngizofika ngibe i-havoc ngifike ngibe i-chaos ngoba phela ikhona lento le iyangibusa lento le mina bengifika ngidume ngesonto lokuqala esikoleni bengifikile so ngile nhlobo yegane ukuthi anoma othisha bebengilonduzeni babona ukuthi okay yini pho no-return kodwa bebebona ama-grades ami ulonduzeni abe nalo thisha abe nalelo term ukuthi asizomlungisa babone phakathi nonyaka ukuthi hayi ngeke ngathi silande enye inkinga silande inkinga la sinakhona mengisuka kuleyo ngizoshintsha konke nendawo so ngayikhula ke lempilo le yalentuzeni nobugebengu phela kuya ngokukhula ngigcina sengi-introduce kuma drugs yabo so ama drugs introduce kanjalo ngenxa ye lifestyle mina kade sengikhetha ukuyiphila ngoba phela impilo yobugebengu impilo yemali impilo yolentuzeni mina ngangiyiqalitshela ukuthi ekhaya ngizoba mina uzoshintsha isimo sasekhaya ngoba iBhayibheli lithi kunendlela la ebukeka inhle kumhambo wayo kodwa isiphetho sawo ukufa so ngangayitsheli nami ukuthi kahle ngiyogcina iphara ngangoyitshela ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngiyogcina mhlawumbe ngiphelele emgwaqweni yabo even though ngagcina sengiphelele emgwaqweni ngisamncane wabo Musa usazokulala emgwaqweni semncanisela nje angitshela ukuthi vele ngisazobuyela ngoba ekhaya babekhaya emgwaqweni baphinde bangilanda yabo so kukhona la sikuthathe advantage sisayingane sibuye singanaki so akuphile ke impilo ke ngiqale ke ngiyongobhema ama drugs angithi yabo nejela angithi yabo sengiqala ngimncane nala elokushini ngasekhaya sengidumile like eClermont yonke sengaziwa izona zonke ubona bonke abafana ukuthi kunalomfana ohlukile mina nje yena ke ngincane oqala yabonakala nje iphatha ogwayi bhema naseyitolo ku-age yami angithi yabo ku-age yami so kahle mina iwunga nje ifika vele mina yami impilo nje isibheke ecebeni ingidi sengiyayazi yabo mina mengicabanga ukukhumbula kahle ukubhema ngaqala ngino 9 years angithi yabo ngino 9 years 10 years 13 years yabo ngase ngiyibhema ngidi yabo so iqala nje impilo nje 16 years vele nejele sengiyalazi ko Juvenile ko Westville ngiyakhumbula nje khona ngifika eWestville mesifike eWestville sifika lapha eWestville khona ubhuti abadala abangaziyo ngihamba nobhuti abadala kwakhona la nto ekuthiwa yidumdum so mina lapha akufanye ngabe ngeJuvenile endaweni yengane ngizokhandela ngoba vele ngimude nange-height angikhandela ithikithi elisidumdum sekufana ngiyohlala eAldat angithi yabo
nami ngi-enjoya le mpilo le ngiyithanda le mpilo le ngangitshela ukuthi ngangiyi-enjoya le mpilo yokuba sejele even into abanye bebethukile ungathini into abomilonduzeni ukuhlukumezeka phela kukhona lokho kulomzweni kodwa hayi ukuthi ukuhlukumezeka ngalo ndlela kukhona lokho kwakhona phela ukuthi indawo ongayijwayela kodwa ukukhona abantu njengoba ngisho mina bengiwumuntu onogazi njengoba ngisho ukuthi bese ngidumile nabafana abadala bebekhona bazongithatha bangigada ngithi abo bebekhona lentuzeni so njengoba ngisho ukuthi bebele futhi yonke into mina kade ngiyenza bengi-excela kuyona so ngajwayela kanjalo ngoba kwase kuzanye konke ngisho nje ukuthi ayikho into engazanywanga ekhaya mhlawumbe mina belungisa impilo yami ayikho into abangayizamanga ukuyilungisa mina nje ngiphumele eceleni mina ngigejele nje kwasiza uJesu nami wafika empilweni yami mengathi iBhayibheli mele lithi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka mhlawumbe ngifuna ukuya kula kule ndawo le othi angihlukumezekanga abo ayikho mina into eyangihlukumeza ukuphila le mpilo engangiyiphila kodwa ngalesa sikhathi ngangakuboni ukuthi ngiyahlukumezeka mina ngangiyibona into eright so ayikho into engazanywanga ekhaya ukuthi mhlawumbe ilungiswe impilo yami angithi abo so ngisho bo nje baqale bangidene ekhaya ngingena amacala ngingena ngiphume angithi abo ngalishika akuthi ekhaya bangixosha ngalishiya ekhaya ku right lilonduzelile bengilanda bengizama kuma rehab nama rehab ahluleka angithi abo ngeba rehab ngakufanele ukuthi ngiyadlala ngibuye ngikhuluphele ngibuye ngi-right ngihlala insukazana ngihamba ngiboshwe bayitshela ukuthi ejele bathi ukuthi bayitshela ukuthi bazothi ungiyeka ngizothi ukuqaqeka upende ejele besifike siyibambe phakathi inkunzi besifike sibheme khona ejele besifike siyibheme khona ama-drugs ejele siphinde sihluphe khona sifonela abazali sifune iy'mali futhi nakhona mina hhayi ukuthi bengifoniswa bekuyimina omfonela ngifonise iy'ngane zabantu inkunzi bebemaveziseni siyibambe khona so mina nje le nto le kuyimpilo emnandi kuyimpilo nje exciting kumina ngithi abo so nje I was living for a hydraulic angazi ukuthi ngayibeka kanjani so bengiphila leyo mpilo so mekuhlala majele nawahluleka kwahamba ngagcina sengiphuma ke sesisebenzisa phela sisihamba nabangani la samisa kufanele ukuthi introduce na kwimithi sabo sesisebenzisa nemithi ke manje ngenxa yobugebengu nelentuzeni so i-drug lagcina leliwunga ke phela iyashaya ugcine usucontrol yona so imali sengiyabona ngiyayenza kodwa manje angisayifuni ngagcina sengiyizamela ke mina iwunga mhlawumbe ngiyibheme for 21 years imali boyenza ngani ba ngakuganga besinentatha ntshontsha nibamba imoto noma bengitshontsha ngibamba inkunzi ayikho inhlobo yenkunzi engayibambanga ngithi abo mase ngiqala ngithi mengiluzeni ubugebengu ngibuqale ngisemncane so kume ngithi ngisemncane mina inkunzi le mina bengiregada njengo first year yabo ukubamba umuntu ukhephela umuntu umbese umbambe inkunzi umshanga okay yena first year yona nje first grade wonke umuntu kahle mina ngasho ngithi yabo le nto it's just a practice into yokuthi ungenamali so mengithi first year kusho ukuthi uyabona ukuthi kuya ngo-upgrade ukho indlela ihlobo lobugebengu mina engingalenzanga yabo ibugebengu mina engangibusaba mina into engangisaba i-shoplifting abantu abalaba bayibuka ilula mina yona into angevene ngiyisabe ukuthi ayingeke uvene ngiphumile mina bengikholela ukuthi into mina bengiyithatha ukuthi ayida ngiyakulimaza noma ngivene ngiyithathe nje straight so sabugebenga ubugebengu ngitshontsha imoto nemoto ke ngike ngayitshontsha nazo ngibenzile buningi noma ngingeke ngisabala bonke yabo so besiphila leyo mpilo obugebengu ke siphila leyo mpilo futhi imali besiyibona futhi imali siyenza ukuthi ke inhlobo e-drug ke bungaphathi 1000 ekseni mhlawumbe ngo7 bengiliphatha 1000 ngo7 ekseni kuthi kushaya upass 8 angisenalo 1000 angisenawo ngisho 5 rand webuy ukephi ngaleso sikhathi wenza bonke lobugebengu ngikhulele Claremont ngisengihlale ePine Town sehlala ePine Town ngihlala emgwaqweni ngiyakhula ngithi abo sakhula ekhaya sengumuntu olishiyayo ekhaya ngithi abo mhlawumbe ngithi phela nokukhula mengicabanga from 2004 angike ngithi from 2004 yophela ngifunda isikole lapho sengifunda high school ngithi abo ngibuye ngingene in and out wagcina ufikile high school
ngigcine ngifikile high school yabo ngigcine ngifikile high school kodwa ne high school angiqedanga bengithi angiqedanga ngapho ngiyakhumbula kahle ngagcina ka grade 10 ka 8 ngiyakhumbula kahle kwakukhona ngangifunda eMqhele eClermont ngiyakhumbula kwafika umunye umuntu wayiforum futhi uyisecurity ufika lapha uthi angeke zuma amaphoyisa afikile alapha ezolunduzeni azokulanda so ngizowavumela ngokuthi wayazana nomkhulu wami angithi yabo wathi ngiyowavulela manje ngaphuma ngopoto ngakwakuba kuyagcina ngesikole sami lapho yazi ibhlungu lonto yabo ngoba yahleka ngoba manje ngangigcina sengibona abantu esasifunda nabo igrade eyodwa sebephumelelile sebengcono mina ngadlala ngempilo yami kodwa futhi mina ngangibabona labo bantu beyinyoni even though sebehamba ngemoto ngangibona kuyithipha mina kuyimina sitilo hlala olayithile kuyimina futhi olayithile so so kuhambe ukuthi gcina yabo ngigcine nekhaya ngingasenayo ngoba yabo njengoba bengifuna amaphoyisa bengifuna lesesikoleni nasekhaya yangifuna so impilo esiyikhethayo igcine kuyona esilimazayo sigcina sengiphile emgwaqweni siyahlala emgwaqweni siyaphila kamnandi siyaphila ngemali yobugebengu yonke into futhi asiyiboni thina inkinga asiyiboni futhi kuyimpilo esilimazayo angazi ngilimale kangaka angazi ngishawe kangaka namaforum angishaya mina ngiyakwazi ukushawa ngiqhutshwe nje umphakathi wonke ubone ngishawe office ukushaya ngetshe uyashaya office ukushaya ngesibhakela uyashaya office ukudonsa imvubu endlini uyashaya angishaye kulento kuphela ngiphaphama emva ka 2 weeks ngiphaphama ngingakwazi ngisho ukukhuluma yabo amazinyo awaphumanga mhlawumbe kwakudla usweet ngiphaphama nje emva ka 2 weeks serious awaphumanga kudla usweet ngiphaphama emva kwa 2 weeks kuhlangene ngisho imhlatha ngingakwazi nokukhuluma umbone ubhlungu yabo ubhlungu ozombona uma wakhulele esibhedlela ulele kwikhoma usuvukile umbone akhali ezahamba sokuthi awukhiphanga ngisho nezweni lodwa awukwazi ukukhuluma akuvule ngisho umlomo akhala athandaze azahamba hlukumeza umuntu omdala uma mina ngazeke uma angazi ngikhuliswa yena ngikhulise odade babo unodade wakhe nje udade wabo nje oyedwa umamkhulu yabo udade wabo omdala uyena akade ekhola ayikho into akade bekuthi mengishayiwe inamba yakhe bese ngiyazi nekhanda yona namba ngiyazi ngekhanda bengifona uyena oqala ade efika kwisini uyena ngisho athiwa ngiboshiwe yena ade eqala ufika nasesibhedlela yena ade eqala kufika afike ezothandaza afike ezokhuleka lapho ngingayifuni niki indaba okholwa ke lapho ingicika ngivele ngidinwe nayiloko ukuthi useyangithandazela ke lana ngithi yabo kodwa kanti lapho uyangisiza ngithi yabo so kubuhlungu kumbona ekhala kukhona kubuhlungu lontuzeni so ziningi izinto ezigcine sezingilimaza kakhulu mhlawumbe mina ngingadlula nje kule testimony encane ngiyambonga uJesu ngokufika kwami yakhe empilweni yami mhlawumbe mengilontuzeni mengithi akukho ngalontuzeni ngike ngashawa mina njengoba kade ngisho ngike ngashawa mina ngaqhutshwa ngashawa abantu bangishiya bengitshethe bengifile ngayibona impilo yami idlala yabo mase kuthuzo umsuzwa ifilimu kuthiwa iyadlala ifilimu yabo phambi kobuso bakhe 7 minutes uthi uyadlala like impilo yakho yonke bonke kusukela ka A ngayibona idlala la ngaphaphama khona ngiphaphama emva ka 2 weeks ngiphaphama nangu uma ukhona la yabo ngiphaphama nangu uma ukhona la uyakhala lontuzeni akuvule ngisho akukhulume ngisho ukukhulumeka ngithi yabo uyakhala ngilontuzeni ngasayina phansi ngathi normal impilo ngathi normal empilo angisayiphinda ngiyiphile lempilo le kanti kuyoze kube nini so ngikutshela ukuthi ngaphuma ngalulama nganende ngalulama kwasho ukuthi idrug lila lento lemoya phela ngabuyela ngibuya ngiyaqhamuka wonke umuntu uyathuka nabangani bami ngoba iBhayibheli kumele sikujwayelana nabo bona ukuthi uyiphatha kobuya yabo kuthiwa ozwana nabangani uyazilimaza ngaphuma mina bangibona ngistarring bangiqamba igama kwathiwa hayi udayahard ngavele ngabona lapho ukuthi hayi ke angithi yabo lento so ngabuyela ke elontuzeni ngabuyela ngazi ukuthi angiqala ngaka ngithi vele phela mina ngithi kusukela ngisakhula bengithi mengibukele opapa action bengibuyela into eyizo ngiperform ngiyithanda abo manje mase qhamuka nalamagama shothi ngempela mina ngithi yabo way owner le iphupho lami liyafezeka mina ngeke ngasho ukuthi mina bona babefisa ukuba odokotela mina bengifisa ukuba isigebengu
so wabona nje ukuthi ayuvunyiwe ya mhlawumbe nama TV mina ngasho ukuthi yona yangilimaza mina ngikhule ngifisa ukuba isigebengu yabo nje angazi noma kuyikhona into kanjalo kodwa bekuthiwa mekuthiwa ngifisa ukuba yini noma ngangeke ngisho esikoleni yabo noma ngangafike ngisho ukuthi kodwa ngangafisa ukuba iphoyisa ngangafisa ukuba ngangifisa ukuba isigebengu ngazi ukuthi nje impilo yobugebengu so ngathi mengilonduzele mengiphuma lapho ngisabuyela ngathi mengiphuma lapho ngibuyela khona ke ebugebengeni nangelinye ilanga esibamba inkunzi ePine Town kameni kaJesu sibamba inkunzi ePine Town sihamba nomngamo nami ngangibambe ngibiza ngomazonda ngangithanda ukushaya ukhiya mina ngangishayela isigora ngokhiya ngishaya ngokhiya asikhule kwathi ngisamshayile lo muntu ngokhiya umngane amakhipha amafoni no wallet yabo amakhipha maybe bazo khona abantu abalapha bavele bajike babuya mebejika babuya vena aphumela abale ngithi avela ngishiya lo muntu ngithi mengimthethe vena ngibambe lo muntu lo ame ngibamba memeze ukuthi mebefika laba athi ngibambeni angibambe lo muntu mengibambe lo muntu akhipha umbese lo okade ngimklinyile akhipha umbese lo ukhiphe ifoni wakhipha imali washiya umbese avela akhipha umbese ongakho avela shengigwaza wangigwaza la wangigwaza nala nakhona inhlaka leyo nginoduzeni inhlaka leyo ngomusa yabo ngoba nami bakokhona ngiphethe ngikwazi ukuphunyuka ngihambe ngibaleke lapho ngibaleka sengigwaziwe bayangijaha la ngihamba ngiyopha la ngihamba lapho amandla afika yongiphelela ngiphelele ngala sibhema ngakhona so ku crowd yalaba fethu sibhema khona basabe ukusondela ngoba phela sesigodlweni sesibaningi yabo sesigodlweni sethu ke manje hayi kuqala ke ngizanyelwe ke imoto kuyabona ukuthi ngiyopha ngase ngibhukuda kulona igazi ngizanyelwe ke imoto ke ngifaka evenini yabo bangihlele evenini yabo ama even hayi even amaphoyisa even lama van lawa asetshenziswa emadolobheni lawa athutha impahla ama furniture shop yabo ngihleli ngemuva ngitshela ukuthi kwakuyisebusuku bangihamba ngibheke phezulu yabo njengoba ngidlula ama street light yaphinda yadlala futhi yadlala ifilm yabo njengoba kulokuzeni ngayibona impilo yami ngangilonduzeni ngangithi ngiyafa lapho indlela ngangiprinta ngangifuna namanzi ukuthiwa ngingamphuzisa amanzi umuntu mosopha kakhulu ukuthi uphuzise elonduzeni angicela amanzi la ngifika la ngiyakhumbula nje ngafika lesibhekele eMaranheli ngafika eMaranheli ngibe out cold ngiphaphama sengiphaphama usekhona uma yena lo mama lo uyangithandazela nakhona futhi mengiphaphama njalo ngiphaphama nangu lo mama lo uyangithandazela ngisho ngithi hayi khana ngiyayeka namanje futhi hayi ngithi hayi yabo la sengizofa ngiyabona kulokhu ngiyeke kwangempela nangempela ngiyeka ngithi hayi ngizoyeka angishiye ngihambe ngidishcharge ngakusasa mengidishcharge ngakusasa kwakunenye intombazane engayesathandana nayo ke ikhona la sihambe sibuye mesibuya sidlula khona ePine Town mengibuya ngisahleli la phela ngisabhema la ngiqalekile la fika la omeshent bangiphi iskefu phela ngidumile la futhi ngiyahlupha ngiyaziwa ngiyahlupha mina bengibambe khona inkunzi la kubona labaphara lawa engibhema nawo before mengiqalekile bengiphuce wona la ngithabo so mina bengile liphara leli elingafuna na amanye amaphara elihlala nawo yo indlela ade ngihlupha ngayo bebengangifuni bebengibekezelela hayi ukuthi bebengibekezelela bekusaba nje mengifika la banginikeze anginikeze umesheni kuqhamuka bona abafowethu kuqhamuka onke kosikhotheni angithi abo ngisengitshela mina ngithi ngisathatha i-decision ukuthi hayi mina ngiyayeka bavele baqhamuke nama-3 star abo nembese yabo bayiphonse phansi yonke igcwele igazi yabo bathi hayi igazi lakho leli sililandile so laba abantu obagwazini hayi sibenze nje lo duzeni bavele bayenza lento ngivene ngiphenduka ihero futhi hawu idayad yabo lento ukuthi ngavele ngakhokhuma ngavele ngabonza hawe ngivene ngibona ukuthi hayi yakhala ke manje mengase ngibatshele labafu bethu ukuthi hayi cha hey mina sengikhathela hayi manje bona yabo bazobona hawu wathamba manje sibashiye beyinet hayi nami ngiqaleka yabo hayi ngithwale kanti angazi ngekufeni awazi ekufeni iqhubeka labo nje every time ngilimalile ngirecover ngibuya sengihlupha kakhulu ngivele kubuye ngazi ukuthi kunomlilo qale kabusha ngiyakhumbula nje sasiphansi kunomphandi sasophanda ePine Town kwakuthiwa iRobot
ngisho amaphoyisa akhona aze kwafaka amaphoyisa ey'thuthuthu angithi yabo specialize nathi esiphanda lo mphanto namaphoyisa akhona okuselinye iphoyisa okuthiwa ufeyasi lasephansi laselingazi nganguboshwe phela la umbese wami ngangihlezi ngine-rustic angithi yabo ngoba phela njalo mesibona emgwaqweni nazosikhuthuzwa mina ngifaka isikibha eside ngizofaka la kwi-rustic umbese ngiwufake la njalo ngizokhipha la ngoba bekhuthuza abafiki la ngiphakamisa izandla bafike bangikhuthuze bakhatha yabo bangikhuthuze baqeda abafiki la yabo lo nto ngiyini so indlela usathana esigcobe ngayo sasinamaplan ama-tricks erobotini mezifike ingena imoto meyingena lapha melifika indiya lehlisile iwindi noma umlungu mina ngiyafika ngithi yabo ngizofika ngifike ngiwucima ukhiye afike omunye afika umise elonduzeni la nesingesi ke siyasazi ke ngizoba ngihlile ngimtshela ukuthi don't panic, we don't want your car, we only want your phone and your man. Ngithi yabo ukhiye usukumena esandleni ngisho ngazama ukwenzani hayi sithathe lezo zinto simprocess imbuyisela ukhiye ngiyakhumbula lela suku lela kwaku 18 March angazi nithatha imoto imoto phela sasingayithathi imoto sisibile khona leso sikhathi kodwa sasingayithathi ngaleso sikhathi sasingayidingi ngoba vele sikwisikhathi ade simfica kwe-traffic noma erobotini futhi kahle asuke singazile kuyona ngoba thina sisuke sifuna into manje phela musubhema iwonga ufuna fast cash angithi yabo lento futhi yabo sifuna imali igolide laptop lontuzeni imoto ayibizi lezo zinto lezabo so sithatha imali kwakumhla 18 March 2020 upresident ngalolo langa wayezothula ispeech kuzoba khona i-lockdown yabo so esekuseni la mhlawumbe ngabo past 5 ngiyavuka sahlala kwenye indawo kwakuthiwa ise-White House ePinetown ilanga kojantshi angithi yabo indawo yethu ke vele esikhotheni ngiyawungena futhi ngisho futhi nabo ababhema amanye amaphara angeni noma iliphi iphara kuyazi ukuthi hayi kungena olunye uhlobo yabo so siphuma khona njalo ekuseni savuka mengivuka sihamba siye erobotini mesi erobotini ayisifike lapha siyacutha zingene mizingene ayingene lelibhunu sukade lo ingena lapha nanithagethe bona sakhetha amandiya nabelungu yabo nama amandiya nabelungu yabo hayi abantu abamnyama sitshela nje phela ngithi idolobha labantu abamnyama inkunzi sasibamba emini kabha kunomuntu mekholo sithi hayibo ufuna sibambe we9 angisabo sibamba amandiya la angisabo abantu abamnyama indlela abuyiyona kwakungazi ukuthi into enhle ngoba sibamba abantu abamnyama yabo sibamba abantu abelungu sibamba abelungu sibamba abantu abamnyama ngisabo so hayi ungene ibhunu lihamba nge-MP200 ayilingene lapha kuthiwa vele kuyazi ukuthi mina no-forward mina nesibindi leke ngebe it's a surprise lo samthatha lo unjani lo ibhunu labo ngivele ngingaphenduli ngivele ngishone khona basuke bangilandela mesishona khona ngiyabona njengoba ngiyothi ngiyofika kuvela kube khona shuthi thina njengoba yabo impilo yesigebengu thina sibuye sibambe inkunzi sibuye sirobha lesonto yabo so khona omunye angase sinuzeni ukuthi ungafikanga awukhathi kade usecaleni kodwa umesibanjwe sonke uzoboshwa kodwa ukuthi awuthatha ngalutho ngiyawuthola lutho yabo so alimefika umfethu avena ngi-overtake avena ucime kuqala ukhiye lo munye aqabula akhiphe umbese amkhombe lo ekucaca ukuthi mina manje ngeke ngisenza lutho ngibone ukuthi ngeke ngikwazi angithi yabo ngivele ngirawundi ngiye ngale ngiyovula kwi-passenger seat ngiyovula kwi-passenger seat ngithe mengingena angithi yabo angazi ukwenzekala nje babeshiya lapha mina ngijahuke kwi-passenger seat yabo nje babemlontuzela mengingena mina ngingena emotweni ngiyakhipha ifoni kanti bese ngithi bavene bayabaleka hawu bese ngithi babaleka kanti usekhipha isibhamu we yabo mekhipha isibhamu bayabaleka mekhipha isibhamu mephenduka methi ubuyela esteringini usefica mina la ngaphakathi ngitshela ukuthi wathuka yabo methuka wakhipha khipha leli gama leli uthukela kwi-trick ngiyawuzwa umoya uza ke labo useduze mina ngangiseduze kanje wayisha yabo njengoba mengithi wadubulala yasala ngesentimeter uthi shaya inhliziyo angithi yabo mesize ilontuzeni ngoba phela mina ngase ngigcuma sengifuna ukusibamba yabo mesihleli kanje passenger seat ufike ngabe wangidubula ngala kodwa mina wangidubula ngala ngoba mina ngase isibindi kunokuthi ngibaleke mina sengifuna ukuthi ngilwa nalesibhamu wangishanga isibhamu yangiphuma yangikhiphela mhlawumbe yangikhiphela ngaphandle ngabhalansa ngasensimbini mengisuka ngisayiphethe ifoni ngifake ephaketheni ukuthi ngiyishiye cha ngiyayithatha ifoni ngibaleka nayo kunenge-passage lapha ngiyahamba lapha mengihamba ngisandla ngangisibekela sengiyabaleka manje yabo naleli bhulu lisafuna ukungidubula seniphumele emotweni
so ukuhamba kwami mengisisusa isandla ukubona idolphin bephuma emanzini noma umkhoma uphuma emanzini umuthi ukhipha la lentuzeni so nami ngithi igazi lenza njalo sengithi mengisusa la igazi mengivala la igazi liyavaleka la igazi liphuma ngomlomo so like I was literally drowning in my own blood ngithi yabo ngihamba ngimemeza igama lika Jesu ngithi ngegama lika Jesu izwa lo muntu akakhola uma isigebengu angikhola kodwa ngokuthi njalo ngiphaphame uma bese igama lika Jesu ngiyazi ukuthi ekhaya kuyathandazwa bemeza igama lika Jesu memeza igama lika Jesu ngihambe ngize ngiphelelwa amandla phansi kwelinye ibridge mengifika lapha phansi kwaleli bridge lelo ngifika labo omama laba abasiphakela abasilethela ilonduzeni izwi la ngathi khuluma ngabo umfundisi khuluma ngabo umfundisi yabo nabo bafike lapha yabo mengifika amandla ngiphelele lapho ngiguqa ngitshela ukuthi angazi noma ngafa lapha ngoba ngiyibona mina ngasuka emzimbeni wami ngiphaphama sengiphaphama endlini kama ulele ngithe imanga ngithandazela sekuyimina kucela umthandazo manje ngithe imanga ngithandazela yabo ngithi imanga ngithandazela umesho naye uthi wazwa esengixoxela sekwathi uthi kwakhona into emcindezelayo nje lelo kubetha akathandaza uthi uyavuka uthi hayi uthavuka uthi hayibo uthi akathanda hayibo uthi athandaza manje akazi uthi uthandazelana sakazi uthandazelana uthi wathi mesathandaza seqeda kuthandaza nje lo muntu uthi kwangena ikhona ukuthi mina sebengiphuthumisa eCrompton ngizabo ngiphaphama mina esibhedlela ngiboshiwe izandla nenyama ngiboshelwe embhedeni ngigadwa amaphoyisa ngigadiswe kwemali yabo i-lockdown mina ngazi ngiyibona njengoba kuthiwa kuyi-lockdown okulonduzini mina ngangisesibhedlela ngangithi mengifuna ukuyochama kwakufika kubizwa amaphoyisa ngifaka ozankosi la ngikulonga isigubhu la ngidubulekile ngisho odokotela bathi lo muntu ngisho ngathi uyabaleka lesigubhu angeke uzofela endleleni kodwa amaphoyisa ngokuthi ayangazi ngihluphela athi hayi lo singabadedela abanye ngeke sidedele yabo ngiqhutshwa njenge ubona mabona mekuyiswa imali ku-ATM ngiqhutshwa kanjalo ngebhamu yabo nge-toilet ngibuye ngisayine funa lapho ngithi no more ake ngiphinde ngoba phela nakhona ngathi sengilonduzile iyadlala futhi impilo yami nalapho yabo mhlawumbe 3 times or 4 times idlala impilo yami mina ngisho ukuthi hayi cha ngiyafa ke la yabo hayi iyadlala futhi impilo yami ngathi no more ngeke ngiphinde apha ngithi ngelinye ilanga hayi ngiphume nanga mengiphuma kwathiwa ushoot to kill vele ngangidwa ukuthi ushoot to kill la esifubeni yabo kwathiwa hayi ushoot to kill die hard baphinde bangingcoma futhi phela ngithi abo amaphoyisa abuya abatshela abafubethu lapha ngithi abuya hayi buya ekomation lapha bathi uthi umngani wenu simkadile lapha ngithi abo inhlamvu isale ngesentimitha uthi ishaya inhliziyo ngithi abo into lempilo obukhoteni yonke into iveni ibe ihaba yabo usale ngesentimitha hayi bo die hard ngempela ngibuye ke leli gama lami lelikhulu mengifika hayi ngifika nakhona sengivuniwe ngiphinde ngiyiqhubeka lempilo ngelinye ilanga kwafika ugogo la kwashintsha khona impilo yami la kufika ugogo lo hleze ethandaza ngifica kahle ngibambile inkunzi kanti sibamba inkunzi ubusuku bonke yonke into yonke into right ke nakaleli langa hayi siyabo siyabhema la wonke amehla abheke mina amehla mina abheke lo gogo lo mgogo lekuseni kangaka ngabo past 5 to 6 angithi abona ukusamnyama usephethe itiye lishisa kanjeni nesinto shiya ulethele thina uyasazi ukuthi sina besibamba inkonzo losuku lonke uzolonduze yabo hayi abaqala abanikeza amebanikeza labantu phela la kubhekwe kumina ngithi abo mina nginemali la kade ngibamba inkonzo ngiyathumela la ngithi wonke labantu babheke mina kade mina ngibheke logogo ukuthi ithini into yalogogo ngoba ekhaya akadliwa ngisho naneparish abanikeza athi mefika na kumina ngifike ngimkhophozela amatika agcwele igazi ngimkhophozela yabo mengikhophozela athi mina mfana ngithi mina athi ngibheke amehla amabomvu angilalanga ngimbheka athi uJesu uyangithanda lokho uthini kumina ngimbuze mina phela ngithi wegogo uyazizwa kahle wena yabo ayi nenhlonipho ayikho ngithi wegogo uyazizwa kahle uthini kumina athi uJesu uyakuthanda ngisho ukuthi kubuya lokho kuphela bengibamba abantu ubusuku abanye bebakhala ngoJesu ngibatshela kwa lo Jesu wakho ngiyakusiza la bese kukhona thini yabo ayi ngimuzwa aqala ngishumayeza waqala wathi meqala logogo eshumayela ethandaza yadlala futhi ifini yadlala ifini yabona lesami isidla la sekuphuma inyembezi ke manje angishawanga angidutshulwanga angwenziwanga lutho kodwa namhlanje yabona mase ngezwi nje lilodwa
hayi avele adlala kwaphuma inyembezi avele adlala kwaphuma inyembezi kwayona leyo mali engangiyiphethe ngayidla kabuhlungu kwayilona sukulami lavene lashintsha angithi abo ngezwi nje la uNkulunkulu lilodwa ngahamba ngagoduka ngaye ekhaya ngathi mengifika ekhaya ngathi ukuhlala ilizwe ngabatshela ekhaya ukuthi asengicabanga ukushintsha sengicabanga ukuphenduka manje sengicabanga usizo sengiyalicela ngoba ngakho ababengakuzamanga yabo hayi kususingo singalicela uthatha lenza ngathi khona ugogo ofika la okafike lapha wathi khona la singasizakala khona abo kwathiwa hayi ngabanikeza inamba abafona ke ekhaya befona ekhaya athi ufuna ukukhuluma nami efuna ukukhuluma nami uthi athi angifuni mina ukuthi ngizwe ngumzali ngifuna ukuzwa ngaye ayimefika lapha athi ya ngimchazele ngithi hayi yimina kanje athi uba wena phela asazi ngamagama ngithi hayi lo kanje namateka athi hayi sekuthuka yena futhi hayi akhaya lokho asayingeke mhlawumbe umuntu ngithi hayi no imini esinqomo ngisathathile futhi lento wayisho ngayizwa athi okay ukuthi asifuni isikhathi willing to help angiyalele la number 33 Mbilo Road yabo angifike nakhona isonto kaPaul yabo vele ekhaya bakhona yabo vele ekhabe ngiye enkonzweni ngithi hayi mina ngangitshela nje ukuthi ngiyabonga ngifike lapha bangi-admit ngitshela ukuthi ngizohlala 3 months ngiphume angithi ngoba kwathiwa ngizohlala 3 months ngitshela ukuthi ngizohlala 3 months ngibuyele ngoba inkinga mina ama-drugs iwunga ngiphinde impilo yami ukugwebenga ukeke kahle ngoba phela vele mina into engiyithanda ubugebengu into futhi engiyaziyo anginasitifiketi mina nje into engiyaziyo nje into engiyazi kangcono ubugebengu ngitshela nje mina ukuthi mina ngizosonta nje leso sikhashana ngoba phela kuyasonta kodwa mina mengiya kuyunga nama-drugs ngizolungisela ngiqhubekele ebugebengweni ngoba iyona into engikhule ngayo into engiyaziyo awuthanda ukuba yiphara kodwa uyakuthanda ukuba isigebengu ngiyakuthanda ukuba isigebengu sengiqakwe mina ukuhlala emgwaqweni sengiqala ukunuka yonke le ndawo ukuphara mina ngazi ukuthi sengikhumbula ukuthi mina kufanele noma imali ngiyiphathe ngisho ngathiwa ngiphathe 5,000 kodwa uphela ngosuku uphela within an hour yabo so ile nto esengicika kakhulu ngitshela ukuthi mina ngizoyeka ngiyiphathele imali ngiyiphathele kahle ngiyenzana ngihle ngihlanganisana nomthurum wami ngitshela ukuthi ngayitshela ukuthi ngizohlala 2 months 3 months sengihlale manje 2 years 3 years usiya 2 years ngingabsabheni ngaphe ngisho nogwayi ngalonduzile ngihleli la uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha impabanga ezaleni ayihlalise phezulu namakhosi wangithatha ngephansi kwebridge ngicardboard namhlanje ngumfundisi bengihlala ePine Town namhlanje ngihlala ePenzance ngihlala eGlenwood yabo mengithi mesekumele iBhayibheli okungenzeki kubantu uyena kuyenzeka so ayikho into engazanyanga kumina azanye ama-rehab azazanye zanqunqa imbuzi ngayisebenzisa imithi mina ngiyisebenzisela mina imithi yahluleka ama-rehab ahluleka ijele lahluleka kwasizwa izwi elafike lashunayela langibonisa ukwaduka kwami ngangikhala mina ngangakhala ngisho ngishawa ke mina ngakilihlobo sasithi silibamba lishisa ngisho ngishawa amaphoyisa thina sasingakhala kodwa ngalela langa ngayibona ngikhala ngangazi ukuthi ngikhalela ngakaphuma ngisho amafini ngangazi ngikhalelani phambi kwabantu banganandaba na ukuthi nezinye izisebenzi zakubonga ngoba phela sasiyisebenza sishaya inombolo lo sikhothi ngangaba nandaba na ukuthi usikhotheni bangibonga ngavele ngakhala ukuthi ngangikhaliswa yina ngazi ngezwi la uNkulunkulu bakhona wasuka nabo emgaqweni bakhona kodwa phela mina ngafika ngedwa la ngafika ngedwa ngalolu kodwa bakhona sebelandelile ngoba nabo bebona mina sebekhona sebeshintshile abanye ngobufakazi bami ukuthi hayi phela siyamazi yabo mekwenzeka kulo hayi thina singasizakala so uNkulunkulu uyayilekelela kakhulu impilo yami mina ngangayitsheli ukuthi mhlawumbe ngiyingcizo mina lo kukona konke ke angisaka phela mina ngangayifisi yabo komfundisi out of the picture ngoba mina ngangifisa ukuba isigebengu ngangithanda nje ukuba isigebengu kodwa njengoba lisho iBhayibheli kunendlela ibukeke inhle kumhambo wakho kodwa isiphetho sayo kufa angase ngaciseka ngakho kodwa uNkulunkulu wathi hayi angakavumi nempilo yakho so yileko nje ufakaze eminabo ukuthi nje wasiza uJesu washintsha ngisho isigebengu ngisho I'm not a recovering addict I'm a recovering criminal yabo I'm an ex-criminal okay siyabonga mfethu ngicabanga ukuthi ke buso sichazelele futhi nokuthi wafika kanjani la wafika
through the church noma ya ngafika through the church abo la kusisa babesahlangene neKitso Ridge ngathi mengifika lapha bang admit abangunduze basebengisa eKitso Ridge bahlala khona ngasizwa uJesu eKitso Ridge bathe mase kuphele mhlawumbe u3 months eKitso Ridge base bangibuyisela ke khona la ngoba phela mina ngangithathela la e-prayer assembly so babesebenzisana khona bathe mase ngi right base bangibuyisela khona ngala afike ngalungisela khona la kunabazalwane baseKitso Ridge abasizakala khona. Siyabonga kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi uyaluza udaba ukuthi baningi abantu abadinga ukulandwa emgaqweni baningi abantu abadinga usizo. Siyabonga kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya asibuye sitholane futhi ku-episode elandelayo. Yazi nje kuyangixaka ukuthi empilweni khona umuntu othi uma ekhula athi iphupho lakhe ukuthi abe isigebengu. Hayi shame. Yazi ukuthi i-episode yanamhlanje ingifundise something nje ngomuntu general sabantu sidalwe ngendlela engafani kodwa into engayisho ukuthi bazali emakhaya kubalekile ukuthi ama toys wathengela ingane ane influence ama move wabukisa ingane ane influence zonke izinto even nomalume abakhona endaweni bane influence ekutheni umntwana wakho athatha isinqumo sokuthi impilo yakhe uyafisa nje ukuthi abe isigebengu. Mina nje ngikhula ngaze ngikufisa ukuba isigebengu. Ngiyambonga uNkulunkulu futhi for the chance ukuthi angaze ngilithole ithuba lokuthi ngibe seyidakamizweni ngenza izinto ezinjalo. Simbonga uNkulunkulu ngempilo kamfowethu ukuthi namhlanje we ex drug addicts. Akasophinde futhi abuyele edakamizweni useneminyaka e2 nenyanga ngaphezulu engazidli idakamizwa. That is a great achievement. Ngicabanga ukuthi naye empilweni yakhe uyalibona ushintsho. Sibonge futhi kunomama basukayo bahambisa umthandazo. Labo mama bahamba baye ngaphansi kwama bridge bahambisela abafethu abamaphara babahambisela ukudla babahambisela isobho. Labo bantu benza a great change empilweni zabantu although kusanenkumbi zabantu abahlele emgaqweni abamaphara kodwa siyabonga ukuthi kunemphefumulo ekwazi ukuthi sizakale ngalabo bantu ukuthi bathathe impilo zabo imali zabo isikhathi sabo bahambe bayoshintsha impilo yomuntu ohlele emgaqweni. Every life matters. Iskipe ekade siqoke umfowethu sibhala ukuthi para lives matter. Lokho kusho ukuthi nempilo yomuntu oyiphara ibalulekile nayo. Okusho ukuthi mzalwane lapha ekhaya mfundisi dokotela whoever sekhaya you have a chance nawe you have a part to play empilweni yomuntu ombona oyiphara ukuthi uzama ukumsiza ngeke uthi umsiza namhlanje kusasa impilo yakhe isishintshile ukushintsha komuntu oseyidakamizweni impilo yakhe is a journey udinga ukubekezelela nokunikeza uthando nokuthi umthatha umise endaweni efanele. Baningi abantu esibazi abaphuma edakamizweni ngenxa yokuthi bayancengwa abantu abasedakamizweni. Bathe kubalekile ukuthi umuntu umuphe izwi. Ngicabanga ukuthi izwi loyisiza kakhulu impilo yakhe lo muntu ngoba umuntu uma umkhipha entweni kubalekile ukuthi umfake kwenye into ezomsustain. Ubabona bebadala bebangaka sebekwazi ukuthi impilo zabathatha inqumo ezi right ngenxa yokuthi kukhona into ekhishiwe kubona okuyidakamizwa kwafakwa something kubona okuyizwi. Abanye abantu abaphili ngezwi baphila ngama principles abanye abantu abaphili ngezwi baphila ngeenqumo ezithize abayithathayo kanjalo ngicabanga ukuthi umuntu makukhona into oyikhipha kuyena kufanele kube khona into oyifaka kuyena. Ingakho umuntu empilweni kubalekile ukuthi ube nesandla esikubambile osesabayo. Ingakho umuntu empilweni it's either usaba uNkulunkulu. Ingakho ithi iBhayibheli uqala ukuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Kubalekile ukuthi umuntu ube nento eyisabayo. Ingakho ngangithi general empilweni ngiyikhulumela nje ngempilo yami ukuthi uma sengithatha unkosikazi ngifisa unkosikazi osaba uNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi njengoba umuntu enezandla ezimbili ebanjwe esami isandla ngala lese esinye isandla sizoqhamuka ezinye izinto ezama distraction ezofuna ukumbamba kodwa uma ebanjwe uNkulunkulu on the other side ebanjwe yimi on the other side that person ubanjwe ndawo zombili. Kanjalo nomuntu obanjwe idakamizwa nobanjwe izinto zonke lo muntu uma umsusa entweni ezithize umbamba ngapha kanjalo fanele umkhiphe entweni fake entweni azofike abambeke kuyona. Ngiyabonga sesiyaphuma thina namhlanje bekumnandi ukuthi sibe nawe mbukeli lapho ngasekhaya. Ngiyathemba ukuthi episode yanamhlanje uyithokozele kakhulu. Mina igama lami nguNzuzo kwakaMeyiwa ku Facebook kanjalo nakwamanye
ama platforms. Akube mnandi sengiphuma, ungakhohlwa ukusubscribe on the channel, ungakhohlwa ukulandela uhlelo lethu la esithi akubanga lula khona. Sengizwile ukuthi ukhona somthola ozosilandisa ngempilo yakhe ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe, yini ebenzima, kwenzakalani, isiphi isinqumo sithatha wayifaka kwini. Sengiyaphuma mina ngicela ukunishiya egameni lika Jesu. Niyezwa ukuthi namhlanje nginiphathele nje abafundisi, nginiphathele abantu uyezwa ukuthi bathola into ebaphethe kahle, bathola into ekuyiyona ephethe kahle impilo yabo. Ngiyabonga abafethu, nisale kamnandi.